Tini cheng sini borom ganang minister baikane je buskangni TTADC ni village committee chong marino rugai seng kaisa press meet oro tini malaika blekeno seng khatango chini bubagra Supreme Court case file khaimani ulo Supreme Court kaisa rai dikha je chai saptani bising ba talsani bisingo je ADC wo village committee tangi chong mari khlai jaiga ungnai obono rugai jawab nan bagai election commission tai state government no kaisa notice jari khlaika aboni bagai cheng blekeno khatango ADC elakao tongai chini bororok sal kolokma 2016 ni simi aro chongmari ungya village committee ni aboni bagai chini aro kabangma scheme implement khlaimaya niti ayog ni rangrok aro thangai implement khlaimaya aboni bagai cheng sal kolokma birodi dolo tongfurpano tabuk sarkar bai ekta part ungoi ongsidarung tongphano cheng lorai khai tongo last cheng ekta election ni bagai cheng Supreme Court thana nangka ebong bubagra ni teidulma bai ebong bubagra chaitokma bai no tini Supreme Court cheng thangai kaham rai manka asa khayo je state government jawab rimani poreo na Supreme Court kaisa verdict rinai rai rinai abon poreno cheng asa khayo chini TTADC lakao sal kolok ma bisi election yang pamani abo chongmari ungnai ni cheng khaklayo ka aboni bagai cheng jotone ready tipramotha chini protekta je 587 jeta village committee tongo cheng aro lorai khalainani bagai chin tipramotha pura ready unja tabu Sir, as decision election nya mana ching ADC amsayo apa jungsan jungsan ADC to nadi chini public representative krini bagai kabangma jungjal nugjagoi tongo chini central government hote je fund phaimaro a fund no kaham kai utilize khaimaya rangrok kipili thangmaro sung khnao jate chini lukurok benefit mantung abono wansugino chini bubagra Supreme Court baidyo ongoi ma thangka karon jung onek chesta khaika high court case khaimani pore high court lagatar saka je election khaidi kintu contempt khlayo state mani je election commission song je contempt ni bagi bosung high court te file khaipika kintu kunu fol chung main bagi bubagra Supreme Court case khaika je BC election dakti khlanyani bagi abon bagi notice bo rijaka tamni bagi khlaya abo ek mas bisi jawab di hini tabu chung nugo Tripura hawo chini ADC amsai 6 schedule area wo chini lukurok jara benefit manai beneficiary ro kabangma jagao no chung benefit maya ngui tongmaro chung nugjagoi tongmani bagi no tini maharaj bo chini lukurok ni kogno wansugoi Supreme Court case khaika kai tabuk asa khayo BC election ngui thangani hini kai BC election ni bagai chung tipramotha ready tongo dakti phat kai ADC election kai BC election khai chini lukurok ni je adhikar rights mannani asamgo chung belaikeno agokjak tei chini maharaj tu chung belaikeno hambai mario je chung Supreme Court kaisa case khaina thanga kai onek time nango rang nango job mane chini ability nango ke ojagao chung naina thanga kai chini maharaj bini bai thangni rang puisa kharos thai Tripura sarok no bansri nani boni adhikar mani nan bagai je Supreme Court go case khaitong mani shudu o case simia CA bini phurubo case khlaijak tongo kai tabuk snadi NRC ni bagai case khlaijak tongo BC election ni bagai tini case khaima tongo abo boroni fan phaina basu ge tini bubagra tongmani bagai no chini maharaj tongma bagai no abo tini সম্ভব ungui tongo gaboni bagai o case ungui Supreme Court je order rimani aboni bagai sung bubagra no hambai mario aboni slai sikang 2021 bo o jaga ADC ni সাধারণ নির্বাচন একো chini ADC je chongmari mani ambo case khaimani bagino khlaijago kai omo haike case khlaimang koita chung election chini adhikar nanaiba hani bagino chung Tripura sarokno chung jotto lukrokno koinani musungo je chung bubagrani kokbai bubagrani thansani mario chung khainani nango jate chini adhikar manani bagoi chung buini adhikar segnani kok chung kono dinu saya chung chini adhikar chungno ridi asukeno chung chini khaksong manai a adhikar mayani bagino chung tini
खाब्रुमलाय मा दङ जिरिग्लाय मा दंलाय जबा खायलाय मा दङ बे फाइनाल चिनि दफानि बागै जों नांखांखाय तेबो प्रग्राम कतर कतर खायै चिनि नांखाय आन्दोलन खायै चिनि दफानि अधिकारनो जों मान हालायनाय कारण अधिकार जों लायथांनाय सालदाव कोनो अधिकार आन्दोलन सारा जबा सारा माया तिरफ्रा हाबो आबो जों नुगै मांखा जों चिनि हावो दङै अ हानि बोसा जों अ हानि नफाङै जों तिनि बुइनो कयलाय मा दङ चिनि अधिकार बिदि चिनि अधिकारी बिदि बिसोर लाचिमा सिंसा गाबैनो चिनि तिप्रा सारक जों खासिना नांगौ चिनि अधिकार मानानि बागै बुनि अधिकार सेगनानि बागै या जों फाइनाल चिनि बिसि इलेक्शन तो उंसिनायनो बे चिनि एडिसिनि जे जेनेरेल इलेक्शन आबो उंनाय जों तिप्रा मथा हमेशानो रेडी दङ जों इलेक्शननि बागै abong kha chini titi edisi ni kun khomata kare edisi elaka mungse chini village committee ekai abo totally block chalago angkai tabu chini representative kare elected representative kare ekai abon bagai tamu kha je oro je beneficiary je selection khaimani abo block ni jeta BSc chairman ro ba bong ni je onyono কর্মকর্তার ro borok na abo selection khai tate tamu kha जों ग्राम অঞ্চলनि চিনি এডিসি এলাকাও যে লুকুরক পরিপংশনি যেটা বড় আবনি অনেক সময় বড় ডিপ্রাইভ দंगो বঞ্চিত খালাইজাক দंब्ला একা আবনি বাগেনো ইলেক্টেড বডি নাंगो जों আবনি বাগেনো ইলেক্টেড বডি গো চিনি কোনো তিপ্রা মথানি কেব বিএসসি চেয়ারম্যান করে খরচা জায়গা ফোন করে আবনি বাগে সবচেয়ে বেশি অনেক বড় মনে খায়ো যে এডিসি ক্ষমতা দंगो তিপ্রা মথা অথচ কাম মাইয়া কইমায়া जों এডিসি ও চিনি কোন ক্ষমতা কাম খানে কোন করে যত ব্লক চালাবো চিনি জুনাল সাব জুনাল কোনো কাম খাইমেয়া ওকে আবো চিনি টোটালি जों লোকরনে সানা নাইও নরক বুলটা বুঝদি চিনি তিপ্রা মথা গভর্নমেন্ট যেটা এডিসি তংমানে जों ব্লক চালগইমে নিনে রেগানি সামু লামানি সামু তে যত যে সামু খাই তংমানে যত স্টেট গভর্নমেন্ট ব্লক নি মাধ্যমে খাইও হয়তো বানি সাব ডিভিশন নি মাধ্যমে খাইও অবা ডিস্ট্রিক্ট নি মাধ্যমে খাইও বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট আরডি লাইন ডিপার্টমেন্ট नि माध्यमे सामुं खाइ दङ तिप्रा मथा बा एडिसि गभर्नमेंट आरो सामुं खाइनानै कोनो सुजुग माया ना सामुं बा बीएससी चेयरमैन कोन पास खनारो अब बीएससी चेयरमैन ताबो बरन बेनिफिशियरी सिलेक्शन खायो जों खाइमे चिन काइचपन खाइमे जों एडिसि नि कोनो बरक जों बेनिफिशियरी सिलेक्शन खाइमे सत्य के साथ जेतु 26 तो एडिसि जे इलेक्शन माय तो के थाई बिसि जलातो परीक्षा के बिसि ताबो पंचायत बिसि इलेक्शन बजर खाइजाय माने बताओ ओइ सिना दिन सेमान ताका बमा लुकरो कनेक्शन बद जरा सेमे खाली ऑनलाइन खानासे अम प्रथम सुप्रीम कोर्ट 4 सप्ताहनि परे काइसा आरोनि हलफनामा बरक जमारे स्टेट गभर्नमेंट इलेक्शन कमिशन अपनी परेव सुप्रीम कोर्ट काइसा बार्डिक रिवान बा राय रिवाना अपन परे संसायमाना एवं इलेक्शन कमिशन अम सम्पूर्ण अटोनोमास बडी बरक डिक्लेयर खाइनाय बुफ्रो इलेक्शन नंनाय बरक टाइम रक नायै आको खाइनाय